at manalbeking ke katamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngeni ing banal a misa, para king biyernes, Taong may pili, kayang mewari, sa langit yato, ang kayang King lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning Diyos, maragula lugod, at dakalalunos, mantabe, ke kayungan. At keka antimurin. Kapatad, si Shantala ring kasalanan tamo, bata mong maging karapat dapat pagmasusi, karing banal a misteryo. Gino, ikaing dalan papunta king igpa, Gino pakalulu. Ginu pakalulu. Kristo, ika ing katutuan na pasala, karing malda, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, ikaing biyemi bayo king yatu, Gino pakalulu. Ginu pakalulu. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluan ang katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala ng katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Owig paming mayupaya, pakiramdaman mo ring ke kaming panalangin, at pakit me ke kaming kekang dalan ning kapayapan king yatu. Itiyadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginu. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Mitukiyang 3,000 kataong pekamayap dili king mabilog ay Israel Saul at penintunay David at ding taong kayabena banda karing lugal ang mabatong tuknangan daring kambing amalyap. Mi patuli dia king kulungan tupa lelening dalan. At inamang kuweba karin. Lino biyay Saul ban magbawas karin. At syuneman kanita David at ding tawa na kilub ning kuweba. Makaluklukla king kakilub-kiluba na. Ngara ring tawan ng David kaya. Miras na ing aldo tildo ning Ginu asinabi. Ngeni ibiyeke ing kasalang mo king gamat mo at gawan mo kaya ing nanumang buri mo. Kanita tinalakadyay David at king ena kamalayan Saul, pagulong na ing pinutot ing laylaya na ning balabal ng Saul. Dapot ayami paindaton uling pinutot na laylayan ing balabal ng Saul. Nga na karing tawa na, sa paintulot ning Ginu ing gawan ko iti king kanakong Panginoon, alin niya na ning Ginu. Ing lapastanganan ke ing linya na ning Ginu. Makanyanong inamanuan David ding tawa na at pepaintulot ing lusuban de. Tinalakadyay Saul at linwalya, king kuweba at sinduna ing pamaglakbena. Tinalakadya naman ni David at linwal king kuweba at nganang kinulait kang Saul. Makamala ari, inyang malikidyay Saul, dinukuya ang gaking gabon i David at pigayane. Nganang David kang Saul, bakit pakiramdaman mo ring taong sasabi king burira kayong paten? Ngening aldo iti, masala yung akit nung makanano na kayong bildong ning Ginu karing gamat ko kilub ning kuweba. Burida ring kanakong tawan king patenda kayo, dapot eko gewa iti. Sinabi kong eke malyaring lapastanganan ing Panginoon ko, uling ya ing pinili na ning Ginu. Lawan me o tata ko, ing laylaya na ning balabal mo. Pinutot ke ing laylaya ning balabal mo. Era nakaman ni nanan ban abaluyo at akit king alakong marawak at aksilan ay isipan laban kaya kayo. E kumikasala kaya kayo, bistaman panintunan niyo ko bayo kong paten. Ing ginuya ing matol kaya katamo. Yan namong bala kaya kayo. Dapot era kayo malyaring lapastanganan.
nga naning matuang kasebyan. Marawak ing dapat daring taong marawak. Dapat ako, era kayo buatananan gamat. Nino'y panintunanan ning ari ning Israel? Nino'y tatagalana? Mistula ko mong metong nga asong mete, o kaya metong apulgas. Inginu, yan ang matul kaya katamo nga dwa, balo na ing bagay iti, at iligtas na ako sana king gamat yu. Nga nang sauli niyang asabi na nung David deting amano, ikapin yan, o anak kong David, kinulisak ya at menangis masikan. Nga nakang David, may git ka pang makatuliran kesa kanako. Maya ping inablas mo kanako, samantalang marawak naman ning inablas ko keka. Pepatunayan mo pa mo itingeni. Emo kupete, bistaman binyena na ako ning ginu karinggamat mo. Uling nino mong tawing paintulot ing makatakas siya pa ing kasalang nung sakaling arakap na ne. Inyaya ng bala keka ing ginu, uli na ning gewa mong mayap ka na ko king aldo iti. Ngeni, balo ko king maging ari kapin, at milipat ya keka ing pangaari ko king mabilog a Israel. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Uling ika ingka kong pagsantungan, king lalam ding kekang bagyos, karin ku magsantungan, hanggang ela lumipas ding bagyong mga sikan. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Maus ko, King Diyos, akakatas-katasan. King Diyos, ababe king sabla kong kailangan. Iba't banwa pakiramdaman ako at iligtas, at kaya lang daygan ding kakong manligalig. Kanako ipabal na ing kayang lugod at katapatan. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Bakit mo ing dangalan mo, O Diyos ko, at king mabilog ayato, bakit mo ing kekang ligaya? Ulingin lugod mong kupas, miras king banwa, at ing kekang katapatan, lalagpas king bigar. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Parangalan tayo ing mayap a balita. Kaluguran kong kapatad, ing ginumanatiliya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginu. Bigbanday Jesus karing talimundok at saka no inawas din kayang pinili at linapit la kaya. May miliyang 12 inawas ng apostol ban maging kayabe-abe na ampon tuburan manaral at dininanalang upayang paluwal karing demonyo. Ding 12 pinili na ilareti, Simon pemalagwa ng Pedro, Santiago ti Juan anak ng Zebedeo, deti pemalagwa ng Boanerges nga naware Bugasok, di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, anak ng Alfeo, at Itadeo. Simon ing aktivista, Judas Iscariote ing migtaksil kang Jesus. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bistaman po ako kutang, inyang milabasan na January 10, tinagon kami ketang Marian Symposium, inorganize na ning University of the Assumption, party ning
pamagmasusid aking karelang foundation day. Kaya rin na ning symposium, tiki na ako ning akayabeming administrator king UA, ban makipangan at akayabe ding dati ming akayabe king university. Kabang mamangan kami, mika simpleng programa. Inawas da kaming tunggal-tunggal at pepagsalitan da kami tungkol karing karanasan na emi akalingwan kabang atyo kami magobra king University of the Assumption. May awas ko pansin, pong metagil ko kapanandaman, ketang meto nga matuang administrator ng UA. Nga na, dakal tamo delanan mga sakit at mga bayat na pagsubok, inyang abe-abe tamo keti. Pero ingekwa kalingwan nga na, yapining masanting tamong pamyabe-yabe, meging mayaning obra, busal ning dakal na pagsubok, uling atin tamong masanting pamyutos. Nga na pang memupos ning metong mas anak administrador may kapag-abroad at kay ba't tinago niya king symposium uling makabakasyon niya. Nga na, at the end of the day, what matters most is the relationship we've shared together. Kaluguran kong kapatad, o yan ang meging pundasyon at sikreto ng misyon ng Jesus at dingkayang apostol. Relasyon, ya ing matibe pundasyon ng misyon. Nung alang maalala marelasyon, alang masigasig a misyon. Ilang kaya kaming Paris Pastoral Plan, ang tema na nga na, mas malalam a relasyon, mas masigasig a misyon. Inyang umpisa na ing kayang pamanaral tungkol king maya pabalita ning pamagari ning Diyos, ing peka mumunang diling gewa ng Jesus, yapin ing inaus na la at pinili ding akayabe na king kayang misyon. Nga ng San Marcos, palapitan na la kayo. Uling at nang kaimportante ing mika malapit at matalik lang pamikaluguran. Nga na ning Ebanghelyo, may miliyang 12 katao ay naus ng apostol. Para nano, ban akayabe nala. Ban akayabe nala. O ito, ing mumunang takbang, may kiyabe ya karela at pekyabaya nala. Meging mikakaluguran la. Sinulong at melalam ing karelang pamyabe-yabe, kabang manarala, kabang pakayap lang masakit, kabang manabilang marok ay espiritu. Eya perpekto ing karelang relasyon. Atinla namang pamagkulang at pamagkamali. Atinla namang pamagkasala. Lalong-lalo na, king party ding apostol. Wari, nung isundo tayong babasan, ing Ebanghelyo ng San Marcos, de aintindihan Jesus. Aliwa yung isipan ng Jesus, keng isipan da. Jesus, isipan na, kasuyuan. Makanano yung sumuyo, karing tao. Ila, kabang susuyo la, kabang tutukila kaya, ikit tamo yung karelang personal vested interest. At inla naman palang ulterior motives. Sariling pakinabang ing pigagabda. Wari, may kadiskusyon la, nung nino ing peka marangal dili karela. At dening adwang may kapatad, Juan at Santiago, posisyon na la, nung sakaling datang na ing pamagari ng Jesus. Inya, mi pate-patela at ela mi kaintindi. Makanyan mo naman, inyang arapanan ng Jesus, ing kayang kasakitan at kamatayan, na anong sinabi ng Pedro, sukat malyari kaya kayan Ginoo.
Dapot nga ng Jesus. Mako ka Satanas, emo ko pangunahan, be a disciple again. Tuki kang pasibayo kanako, emo ko ay intindihan. At ingpe ka mabayat a pagsubok, akarelang delanan, yapin inyang marakapya Jesus, magkasakit at mate. Ing metong penga niya yan ing metong lingad ne. At agpangking sa lese ng San Marcos, ilangan likwande, ilangan betingan de, inya mete yang malungkot at magdilidili Jesus, at sinabi na, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Penandamana ang yang Diyos, pepaburenne, uling, misasalbagan la, at migkanya-kanya, ding kayang alagad, at betingan deng magdilidili. Dapot uling ating may buong pamiyabe, may lalam a relasyon, pila tanda ampon ning Ginoo, meging mikakaluguran la, meging pamilyala king metong at metong, may biyasa lang mipapananggap, mipapamatawad, at inyang sinubli ang mebye ing Ginoo, pigkalub na karela ing kapatawaran, amigdalang kapayapan. At dening enasukat pagtiwalan, pigtiwala na lang pasibayo, at pigtiwala ni karela, ing mas maragul a misyon, ing pamipalaganap, king maya pabalita, king mabilog ayato. Inya, ing may lalam at may subok a relasyon, adinalan matinding kasakitan at pagsubok, yang meging pundasyon ning karelang bayo at mi bayong misyon. O ito ing malalam at matibe relasyon, a pundasyon na ning tunay misyon. Wa matbudla ding kaya katamong relasyon. Dapot bistaman masisirala, malyari nomang larinan. Ing mesirang relasyon, dapot may larin, mas matibeya, mas matatagya, uling dinalaneng pagsubok. Kaluguran kong kapatad, lalong-lalo na, ding kapatad tamong magobra, king kisamban, king parokya, king arkidiocese, ning San Fernando, at ding haliwa pang yabe-yabe, magobra, para king metong mas malala maparasan king biye. Balikan tala din kaya katamong relasyon. Lalong-lalo na, ding may lalam at may tibe relasyon, agewa ng dalise, ning inggit, paginakit, pate, tampu, muwa, tabog, at pamisagsagan. Uling potang ayara pantala, deti, mas maging malulot, mas maging malalam, ing kaya katamong pamiyabe. Ating melulot, at may tibe, at may lalam, apamiyabe, yung pundasyon na ning kaya katamong pamagmisyon. At iti, metong neng misyon. Ing lululot, apamiyabe, metong neng misyon. Uling babiyayang patutu, king pamagari ng Diyos, busal tamo. Kapatad, manalangin taking Diyos, ing di na nakatasa ng sala, pamisan metong at lunas, karing sablatang pamangailangan, na tamong sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, para karing komunidad kristyana, o ating pamiyaliwa, pamisunggalit at pamisagsagan,
Alotas da sa iti kapamilatan, ning mas tapat dang pamanarap king sala, at upaya ng Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing dakal a kayanakan, amayap alub, awsa ng Jesus. Tukyan de sana arapan ding malda, at ipasyagde ingkayang mayap a balita, king mitmong tetagan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing milyon-milyon at syuking dalumdum, ning pangadestiero o gera, sakit at takot, iyatad da sa karela ring taong mayap a pilubluban, ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing pamuntok ning banal a kapulungan at ning gobyerno, ating maragul a upaya, ibiyena sa karela ing inspirasyon, misan metong karing sablang tao at bansa, king masampat, apamidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kaya katamong Arkidiocese, iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatadtamong meyango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Owig pa, pakiramdaman mo yung siwala, ning kekang balayan, mayagyag king siwala, ning kekang anak. Pakibatan mo sa ring kekaming panalangin, kapamilatana namang Kristong ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ahin. Tanggapan mo lagi mo, adwan niya pangadi, ingpain tulutan mo, anti daret ing tinape at ala, ing maging mabiyain kami keringke kang Ginu ke kalang panwanan, dingay napipagalan, dandanin kekeng kapurian, ating lugod ni kapanyambang. Tanggapan mo lagi mo, adwan niya pangadi, ingpain tulutan mo, anti daret ing tinape at ala, ing maging mabiyahin kami keringke kang Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo, iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Owig paming miglalang, ingke kang espiritu asinaw, karing apostol, ban ipanaral, ingke kang upaya at ligaya, katmuan na kesa king sala, kabang pagmasusyan miya, iting banal a Eucharistia. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Inginu mantabeya kekayo. At keka antimurin. Itasyula ring pusuyo. Makatas na la king Gino. Pasalamatan tayo, inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang angga at lubos mayupaya. Lelangan ming meto yato ake kang babayo at parangalan, kapamilataning kaluguran mong anak, inya karampatan mo ing puryandak at pasalamatan, ding balayan ake kang binukod at ding banal aparating ke kang kayantabe. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing ke kang ligaya, layon makyabe kami, kingalangtok ng dang pamamiya kapuryan keka at ngaming masayang kakanta. Banal, banal, banal yung Diyos sa mayupaya. Mituyeng bangwat inyatu, kingkekang ligaya. O sana, kingkakatas, katasan, Hosanna, kingkakatas, katasan. Hunya indaratan, king lagyuning Ginoo. Nunya indarapan, daratang king lagyuning Ginoo. Hosanna, kingkakatas, katasan. Hosanna, kingkakatas, katasan. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipanigapumi, itugtog may ng espiritu mo, ante mo yung titi pangambun kareting ayin mi, ban babanalanala, at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaon ing Biena, king pamaylasa ampon kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamatan akat pinuri, at piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kwanan niya iti, ikayungan at kananye. Uling iti iya ing katawan ko, midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kingwane ing kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, dinwang na ing kalis karing disipulo na nga na, kwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alang anggang tipan, mibubu para kay kayo, ampon para karing sablang tao. Ban kanita, mipatawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako.
Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. King kamatayan mo, linupit mo ang kamatayan mo. King pangasubli lumapit, sibling mo'y Iniangening gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ampon pangasubli ng mebye, darawon miya keka, iting tinapi ning biye ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyerian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan ampon daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoig pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap iya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritu mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad mi minuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula at ding sablang meyango na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kambening mo na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring wan apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe ring sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena, ampon kaya, kagum ning banal na espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Mapaminto king amano ning talapanatbus, at inalkus king banal ng turu, nga tamong mangangas sumabi. Ipamiyat jupanwa, isang banyaing nagyumulong.
salami keka antiling mama tawag ni aring ni kasala ke kami mga emu ke ipay sa ulking tukso Ngunit ikapo kami king maro. Ikabos mo kami, king sablang Maroko, igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, banking kasaupan ning pakalulu mo, bitimawa kaming parati, king pamanalipa ning kasalanan, at pikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, kapayapan ko, lalakwan ko, ke kayo, ing kapayapan ko, yang babye ko, ke kayo, e mula sana babalikdan ting kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanana, ning banal kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibye ang pon mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan aning Ginoo mantabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. At ngeni masayatang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you, kapayapan po. Cordero ning Diyos, ang nilalako, king kasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan niyako. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan niyako. Ibigay mo kay kaming kapayapan, ibigay mo ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan. Nyo ing tinapening biye, pilasan ampon lawenyo ing kayapana ning Ginoo. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyaing amano mo, kumayap na ako. Ing katawan at dayang Kristo, sa nausana king biyalang anglo. Amen.
takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya'y ating hahayaang maglangas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning yening penandit, era ka atanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Owig paming malugod, sinesemo kami king tinape ibat banwo. Katmuan munake mansana king kekang espiritu, at gawan metong king lugod at kapayapan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabe kekayo, At keka antimurin, at mantabe kekayo at karing kekong pamilya ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.